Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka District Swachh Bharat Mission Gramin jong ka West Castles District haka laitrik menta unailur araja karkandai kalapan ko buram ya baro ki balai dan menta banok senyang haka banwanra ya ke jingkho jingsuba lengba ka Swachh Bharat Mission Gramin jong ka West Castles District kane ke jingpun ko buram kalong ru si benta na ka jirakhe ya ka sngi ke balatep kom ka Swachh Prirak Day bat ya kane ke jelang la penlong ha market complex ha new nongstoin hakane ke jelang hakane ke sngi lai don lang ru u deputy commissioner jangka West Castles District u bakti lingwa IAS u badai ru chairman jangka District Swachh Bharat Mission Gramin West Castles District nangta state consultant jangka State Swachh Bharat Mission u ba MW Kharkongor UEE ke PHE Nongston ka member secretary jangka District Swachh Bharat Mission u ba D Shabong USE ke PHE u ba RS Nongbri USDO ke PHE uba RW Simle bat kiwede ki officer sarkar na kitna baper bat kiriu pat ba jokani kathan nginangya trisam halapan penne ya kecihut penne ya kemarin bat penne ya kecing jangam ke partai kemarin hari kathan juni kembala la portu la nyero lagi di hang lawan juga state ini bagi orang West Castles District orang Gawi orang Kabupaten halaman penderikam juga Swachh Bharat penyang ya roi buat penyang ya lawan ya pendek lagi kam baru bekam ke kongsan nauta ke PKP jong kesenang kau tapi nu bisang di pikiran so ba ngikmen bat ngikut no haka jingyo husna ngaku abana yafi ka personal message jonga haka di kapua bangin day ban pet tangi kawa ban jin dala kwa ban bu ka jingkeli manu ban yo ya ka reward ka certificate gari award ka shawl gari award ka memento gari award yin bu ban sa kemang like a reward kebainong kinong ay simlan ya giway pat rarak kamot kinong yawarlam ya giway pat jagabati kami inuksa daladi rarak hagaktin hindi kamot yau lanika beriu kabatray yadikam kibayadai bakakoy kasubah lani lagi jimlin kibang dijula jaklia siaga jimlin jangka kuy kasubah udai lani utau beriu ubakwa banwanra yaga jingkela hakun pomlim jong dinong song Swachh Bharat Day temut bah lipot hingga on keji untuk buram yaitu nong tray ibatray hapok feel hi jongka Swachh Bharat Mission bentuk buram ya itu kinong tray baru nado sedang Swachh Bharat ban ai ke buram iki ban felicitate iki hakung gini kesni but ikata la direct ini dari Ministry of Drinking Water and Department of Drinking Water and Sanitation yang berong ini begini dengan kaki kita bat begini dengan itu bat itu orang sisi beliau bat bandai hotlang ru iki bani kenduk markmat hakum gini kejialang kebedai kejialang kebengilak mani kenduk lang dekat hani kumni